I sanjam, sanjam, voz za sreću po mene dolazi. Voz za sreću, a život prolazi. E pa ljudi moji, dobrodošli u epizodu broj 2. Danas vam pokazujemo kako izgleda turistički džep test u Petrovcu. Spojimo šetnju, talase, sunce i naravno cjenovnik. Ja i drug, šetnja laganica, vjetrić špirka, talasi udaraju kao da se takmiče s bubnjarima. Turisti oduševljeni, slikavaju nebo i more, a ono, Instagram redi bez filtera. I mi, ko ajde da se pravimo da nismo gladni. Petrovac je mali, plaža se obiđe za 3,5 minuta. Ako ne staneš da slikaš svaki kamen, drugu pauzu bacili u Meduza lunch baru, odmah ispod hotela Palace, ambijent a la Bali, samo plafon malo niži, kao da je rađen za hobite. A sada cijene. Topli napici 2,20 do 4,5 evra, znači kapa plus pogled jednako je luksuz, voda 2,30 do 4,70, zavisi jel za piti ili prskati noge. Sokovi 3,60 do 4,5, vitamin C ali na premium, piva 3,30 do 5, zavisi jel flaša ili točeno direkt s planine. A kad uzladniš posle kupanja kao da si kopao temelje, doručak 5 do 8 evra, salate 5 do 13,5, glavna jela 10,5 do 29, riba 14,5 do 22,